जों नुखा अब ताबुक आगरतलाव नर्थ गेट तो आस्ताबल थंखलानि गेट नम्बर 4 गेट नम्बर 3 2 जत जागानो गोरोंजाक रोमान स्क्रिप्ट फर ककबरक अबनि जबा चलिलाय दंलाय साल गोदोकमा बिसि गोदोकमा लाइजाक अजराव फानो नायदि अमर सकसुगियानो हनानि कलायो हाइफानो बंनि दिमानंखा रोमान स्क्रिप्ट फर ककबरक लैंग्वेज हंके जों किसा नरनि बसखांगो तुबि फायनानि साइटगानो बरक एक्चुअली और बंनि इच्छा बायदा फाय नाकि रोमान स्क्रिप्ट नि बागै जे सभा आबो बरनि बुखावो बोसोर जरातै खाव मुसुंमा दं जों आबरकनो सिलायनानि साइटगानो ताई अ जरावो रोमान स्क्रिप्ट फर ककबरक अ डिमान्ड बोसोर जरातै राग सावै दं अबनतै जों किसा सिलायनानि साइटकनाय नरक पायासो जरातै नाय तंनानि बागै कय मुंनाय जागा अबंखा आस्ताबल थंखलानि किनारो अब जों ताबुक फायलायजाक अ जागाव ओंखाय इको नायदि बरक आसुक साथुं प्रापमावो नबसावै आवर लैंग्वेज आवर राइट अ कक बितिनो बरक खलायजाक ताबुक नायदि ओंखाय निनि आनि जतनि कक मानि कक ककबरक बनि ककखाय आपतै ओंखाय नायदि तेबो गोबांमा अ जागा फायसक फायजाक बरक सानो रोमान स्क्रिप्ट फर ककबरक हाउ अब तो ठीक न जानि जा ककनि लैंग्वेज नि स्क्रिप्ट एबा सैथाय बत तंनानि नांगौ आहिफानो त्रिपुरा हास्टेनि ताबुकनि चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बहुत डायरेक्ट साइरेखा रोमान स्क्रिप्ट फर ककबरक अब कोनो खायफानो बरक ग्रैंड खायमिया हंके ताबुक चबा तो सलि दङ नरक मुनुगै दंखा गोबांमा हंके जों नायलायनाय ताइतेबो नायदि नरक बुसुक जरति बरनि खावो खामलायजाक नरनि बरनि पोस्टार नायनायदि बुसुक लाइफ फर ककबरक डाइ फर ककबरक मकिसानि ककलिया सिनि मानथाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सिलायनाय बे लाइखेनो क्राक कक खबो नरक नुगैगोना बुसुक लक साथुं तुंजागै सिनि कक सिनि सैथाय निनि और तामो साथाय बापरे अब टेबो मारखे बरक टेबो खा ठनलायजाक खा दुख नांलायजाक जे मानसि गरतै नरनो फुनुंगानि चाइटगानो बनि यागुलो जों अ जागानि लिडारकनि कक सालायरो रकबो खोनानाय जे मानसि गरतै बुसुक लक थांनाय लायगोना नरक नाय दंदि टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनलनि स्क्रीनाव नर ताबुक नाय दङो ओंखे बरकबो नायदि जदनो कायसे कायसे पोस्टार तैजाक इन ऑर्डर टू डिमांड रोमान स्क्रिप्ट फर ककबरक बरक साइटक लायजाक साथुङो नरक स्कुलनि जों खुम्बु एकाडेमिनि आनि बुं प्रभात जमातिया क्लास 8 ओंखे बरक रोमान स्क्रिप्टनि बागै डिमान्ड ताइ मुभमेन्ट तो फायलायजाक ताबसो जरात जों ओसु जरानो नुखो ओंखाय साइमिया ताइ बुसुक जानि फायसक फायनो अ जागाव ओके फायदिखाय खरकसा सिनि ताखुकबाय जों किसा कक सालायनि चाइटक नाय निनि बुं कामुखा खादान जातिफोरा अच्छा गामि बर' गामिखाय yang गनाति सावो बर' परि खुम्बु एकाडेमि क्लास परि क्लास 11 ओंखे जों अ जागा तो नर नुखा गोबांसा
norok Roman script for Kokborok demand khailai tonglayo Roman script ni bagai asek satung pra norok actually noni nasi mungtamo Sin nasi mungka temen only Roman script for Kokborok abono paithang ni kok na aman. Kabu kesini logyo tongo borom ganangjek advocate hoba deborma bele khokte chengkhana lainai tinini o je demand obo busigarte legal demand. First of all, I would like to ask you what is your demand today that you are gathering here. Okay, we have gathered here in support of in demand of Roman script for writing our Kokborok. We have been demanding this script since 50 years, but no action has been taken by any of the government. This issue could have solved even by 1 year, but it was not. Why? Just to keep us busy in choosing our script, so that we will not able to demand for other right that is mentioned in our constitution. There are more rights in our constitution by which we can preserve our language, we can go for advancement of our language, but till date, we are still stuck in choosing script for our language. Okay, thank you. Tabu phari Kokborok bai sankisa elaborately discuss khalina inside toknai madam no suna musungna ke o je Roman script obo norongno tripura haseni tabuni present chief minister declare rekha sai rekha je norno jesripon ria tabuni bagino bari sanlai ang no je chief minister samane oboni response na ang riado Chief Minister ni kokno response abo runai book chini constitution book bo jaga was result tong je nini Kokborok kono language no 8 schedule include khaina gangke bo nini regional script choose khaina nangnai hnai kono jaga mention khaija korai so angoron provision kase porikhna ruana right article 347 thang dinoro chin constitution ni tamos result tong jaga bo ang porikhna nai और special provision relating to language spoken by a section of the population of a state. On a demand being made in that behalf, the president may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a state desire the use of any language spoken by them to be recognized by that state, direct that such language shall also be officially recognized throughout the state or any part thereof for such purpose as may specify. So, the chief minister ni thaniyo power tonga boss hana ni je nini boss nini regional script by shimino Kokborok language no adopt ko sikangke abono h schedule mention ko h schedule da jana ni kono jaga mention khaja kare or ni na cm power mention khaja to na regional script ni kono kothai mention khaja to so what just chief minister just political agenda se abo और जागा भी नहीं purpose और शिमिर लोग जागा बना करे तो कोई purpose लोग जाएगा है ना because constitution नाम तो है कोई conditions करे और बनी लगी वो 2014 15 अगस्त आज हालो Ministry of Home Affairs ने होता कैसे report publish खाइजा खा और report तम सीजा टोंग script ना एक schedule तो ये साइड बन और सीजा टोंग होते there will be no established objective criteria to include any language in each schedule. Kuna criteria se kare kuna kok thane each schedule include thane bagai criteria to hanga constitution sija tongla khamo even the Ministry of Home Affairs side was the criteria kare chief minister the constitution is sakawada chief minister central government is sakawada gangka jo chief minister ne omte hai behavior omte attitude abo just kaisa ni dictator type hai se punugi tong habono democracy hai hawa chung bor rok
जे कायसा सेक्शन नि बर'नि kokthai bok bai sikang ke preserve tongnai बर'नि culture ni je uniqueness abo maintain tongnai abo na decide khaina ni sichini thani o right kring gangke tom democracy abo amna to democracy ni nahan mungya gabo just abo chini fundamental right ni violation buya abo ni loge abo chini democracy no sabai mani kalayu okay tabuk regional political party kubang ma tongo national political party kubang ma tongo o jagao nini saiman sa jorate sabo participation khaitong oro tini shop paijak tongo kubang ma society kubang ma NGOs rok nini non political NGOs rok kubang ma joint action committee tongo abon under kubang ma organizations rok tongo tai TSF tongo TISF tongo angor joint action committee belekhen hambai hanke kebo kokti samani tongo je tini sanmani pore sarigo kaino nogo thanglai nai pogi thanglai nai khanake haino hai siring optikhe sanlai mang da election kasu tongo jodi uno mo election purpose asen kuno saimeya hanke o jorabo kebo optikhe kokti samana nang bahai ke kok phirang na musong okay tini je ora boro rakaba kuthumjak nora political figure ni boro rok no nug lagase tamni inke ora kabama society ni boro phaija kabama porinai ro phaija kabama kochu bare mixin intellectual boro ro phaija tongbai o ngara boro ni kono political agenda kare obo ni kulugo e je previously kabama reason ni bagai probably khana je obo no saw je protest khainai ro boro obo no protest no continue toni manlia phia o bishini simi chung choya kare chini movement no chengi thanglai nai tini just obo beginning se obo chikon sa chung beginning go chung kisa khlai mani chung ta ba kotor movement khainai abon ba chung lukurong ni thangnai ba koyo je chini kok thai no chung khati wi narana nangnai nai tongnai rong ni bukhat kaising ni kok kesar mungkam tongnai ani abon kok kechar mo je kok thai kri gangka dofa kamawo kono dofa no nang gulam khaina gangke bini kok thaina sikma kangka no automatically buni do phani gulam ngi thangu ni kok thai se kre ni sinimung se kre nung buni kok thai me ma sawi to nung buni gulam no ma klai nai abon bagai jung do phana hamja go do phana khati wi narana mo chung gangke kok thaina boram ridi ta chini kok thaina narana ni bagai chini je romance kre belai no nangkok mani tabok jung kokborok sanai ro kokoi ke sanan chengla bangla sur bai bahai no bahai ma tong no kisa juda hai ke ma tongnai kubuni do phani boro kokborok kok sai tonga hai ma tongnai heda tanga ke same amte hai kana nini jehoi chung kokborok no kubuni nini script by sijana like bengali hindi devanagari hindi chini kok thani je essence je tone je khana tongmani je naithok mun boron kaise tongmani kok thai yo abo completely vanishing thane kemawi thangnai abon bagai jotona na abon koimo je chung o chini kok thai na narak layan chini kok thai chini sinimung abon bagai joto boro rok beskang ni kabang movement rok khaija phuro chung tebo kuthumai tebo chung boro kabang ma khe chini romance screen support ko kuthum ran bagai joto na koyo joto na phaiman janan bai beskang ni okay hambai